Dobar dan. Moj pozdrav svima, moje ime je Komlen Lalović i ovo je još jedan u nizu od videa koje kreiram za potrebe ljudi koji planiraju da se presele i žive u Sloveniji. Današnja tema je osnivanje firme u Sloveniji, koji su uslovi, koje su prednosti i ključ, odnosno odgovor na ono glavno pitanje, a to je da li osnivanjem firme u Sloveniji dobijam pravo života i rada, odnosno papire, odnosno boravak i rad za mene i moju porodicu. Vidjet ćete u ovom videu uskoro odgovor na sve to. U ovom videu ću takođe skočiti malo i na IPES, to je slovenački APR, gde ćete pogledati koja je procedura osnivanja, kako možete osnovati, koje forme osnivanja postoje. Malo ću prokomentarisati i firme koje se bave uslužno osnivanjem firmi za naše ljude. Neke to debelo naplaćuju, neke su korektne, ali sve u svemu ovde ćete čuti proceduru gde jednostavno ne treba vam posrednik, možete to i sami uraditi. Treba brdo papirologije, treba dosta papirologije, uverenja. Sva ta uverenja trebaju biti prevedena, naravno kod ovlaštenog prevodioca za slovenački jezik, sudskog tumača i predata u IPES. Ono što je novina, a to je prošle godine nekoliko prijatelja radilo, u IPES-u su im vratili i rekli da overeni tumač, sudski tumač mora biti na teritoriji Europske unije. Poželjno iz Slovenije, jer tu radite osnivanje. Znači, dešavalo se da nisu priznavali u IPES-u, da nisu priznavali overe koje su rađene u Beogradu. To vam je lično potvrđeno. Ali dobro, idemo sada na prvu temu, a to je osnivanje firme. Da li stranac može osnovati firmu u Sloveniji? Da, naravno. I tu je procedura onako malo komplikovanija u odnosu kada je osniva neko ko je iz Slovenije. Moram reći da dosta toga je otežano ukoliko niste slovenački državljanin. Znači, ne samo da ste iz neke druge države EU, pa je sve isto. Nije čak ni tu isto. Oni traže slovenački ID dokument, koji naravno imate ako živite i radite tamo. Ne morate biti državljani, ali možete biti bar građanin, bar citizen. Resident, pardon. Citizen je državljan. Idemo sad na osnivanje. Znači, klasičan je DOO, osnivanje DOO-a kao i kod nas. Međutim, postoji mala prepreka, a to je kod nas u APR-u osnivanje DOO-a sa 100 dinara, ako se ne varam, tako je zadnjih x godina i onda veliki broj ljudi kompromituje taj sistem, osnuje firmu za 100 dinara i dođu svi, dobiju papire na osnovu te firme. U Sloveniji to tako ne može. Što ja i podržavam. Jer ako ćete osnovati firmu, ona nešto mora i da radi. Ne mogu svi biti vlasnici firme za 1 euro. To je besmisleno. To je skoro i Crna Gora ukinula i ne dozvoljava više izigravanje sistema. Jer to jeste izigravanje sistema. U Sloveniji za osnivanje DOO minimalan osnivački kapital vam je 7.500 evra. Znači, bez 7.500 evra pologa deponovanja na račun, vi ne možete ući uopšte u proceduru za osnivanje firme. Što je negde i fair, možda treba i više. Dakle, kada sa 7.500 evra osnujete firmu, ono što je dobro, vi ta sredstva nakon osnivanja možete koristiti u operativni trošak. Znači, možete isplaćivati toga plate, raditi trošak, plaćati fakture i tako dalje. Znači, to nisu zarobljena sredstva, nikakva garancija, nego je jednostavno mora da služi u poslovanje firme. Druga stvar, ogroman broj ljudi će pitati, da li postoji samostalni preduzetnik kao kod nas? Da. Samostojni podjetnik ili tako nešto na slovenačkom postoji, ali njega možete osnovati tek nakon godinu dana legalnog boravka, života i rada u Sloveniji. Znači, ne može ga potpuni stranac osnovati, zabranjeno je. Znači, nakon godine dana provedene u Sloveniji gde živite i radite, možete osnovati SP i vrlo su slični su uslovi kao i kod našeg SP-a. Plaćate paušalno doprinose, možete fakturisati, raditi, imati zdravstveno osnovu toga i tako dalje. I možete produžavati boravišnu radnu dozvolu nakon toga, ali kažem, tek nakon godine dana što ste već bili i radili u Sloveniji. I sada ono ključno pitanje, ja osnovaću firmu u Sloveniji,
i kada je osnujem dobit ću papire i uradit ću spajanje porodice, svi ćemo dobiti papire i preselit ćemo u Sloveniju. Od toga nema ništa. Znači, može vam neko pričati da tako možete rešiti, ali u praksi od toga nema ništa. Kažem vam kroz 10 već proverenih slučaja u mojoj okolini da to jednostavno nije način. Zašto nije način? Evo ovako. Kada se osnuje firma, da bi dokazala poslovanje, svaka novoosnovana slovenačka firma, gde su od prošle godine još više pooštreni uslovi, imaju 3 načina, vidjet ćete lepo ove firme koje nude uslužno da otvore firmu za vas, koje nude uslužnu delatnost. One lepo objašnjavaju migracija u Sloveniju putem investicije, migracija u Sloveniju putem, ne znam, poslovanja firme i tako dalje. I ta 3 uslova su vam sledeće. Jedan od ta 3 mora biti ispunjen. Prvi uslov je promet firme u zadnjih 6 meseci 10.000 evra. Znači, mimo tih 7,5 koji su stvarili, ona mesečno mora da fakturiše, plati i tako dalje, da prometuje 10.000 evra svakog meseca minimalno. To je za novoosnovane firme neostvarivo. Naravno, ne pričamo o ćerkama firmama, velikih firmi i tako dalje, nego pričam da neko kreće u startup. IT startup, recimo. IT je moja oblast, pa mogu nju da komentarišem. Znači, to je jedan uslov. Ako ne može taj, drugi uslov je migracija putem investicije. Znači da u novoosnovanu firmu u roku od 6 meseci, možete u prvoj nedelji od osnivanja firme, da investirate 50.000 evra, znači 7.500 za osnivanje i 50.000 evra investicije da date u firmu i na osnovu toga vi ćete dobiti radne papire, vi, kao direktor i osnivač, i tih 50.000 evra mora biti dokumentovano prilikom podnošenja vaše dozvole za boravak i rad, mora biti kupljeno nešto na firmu, znači lokal, neki deo stana, neka nekretnina, vozilo, oprema za firmu, licence, računari, mašine, uređaje i tako dalje. To je onako legalan način, ali čisto sumnjam da 60.000 evra imaju ljudi spremno da daju da bi dobili radnu i boravišnu dozvolu, što je preskup način. I treći način, onako najbesmisleniji, a treći način je najbesmisleniji jer kaže da morate zaposliti prvih 6 meseci na puno radno vreme jednog državljanina EU, opet najlakše Slovenca, i da mu isplaćujete platu 6 meseci i nakon toga možete zaposliti stranog državljanina. Eto, to su onako 3 uslova koja su početna ulaznica uopšte da bi razmatrali zaposlenje stranca. A onda potpadate tek po zakon o tujce, odnosno zakon o strancima, gde oni kažu da ne možete zaposliti tek tako stranca u vašu firmu gde ga vi izaberete i dovedete, nego morate prijaviti kod Slovenačkog zavoda za zapošljavanje, oglasiti radno mesto, pa ako se niko iz zavoda ne javi, od domaćih državljana, onda možete zaposliti stranca. Znači, dobiti odobrenje od zavoda. Jer vi tada polazite kroz zakon o strancima. Znači, firma i to mora poštovati. Ova 3 uslova su da bi firma uopšte bila operativna, da bi smela zaposliti, a onda način da zaposli je tek ovo. Znači, put kroz osnivanje firme i zaposlenje bilo koga vi želite je Sizifov posao. Tako da, dobro se informišite, ja sam se vrlo dobro informisao i 99% slučajeva to nije put. Put je da nađete sebi posao, da nađete neku ponudu i da firma to radi za vas koja je tamo velika, koja postoji i ona zna sve ove procedure. Sami vi ulazite i kopati sve ovo. Nažalost, ima nas koji smo na teži način to naučili. Druga stvar, kada zaposlite sebe ili kada dobijete posao, spajanje porodice moguće tek nakon godine dana. Osim ako nije modra karta, odnosno plava karta Evropske unije, za što trebaju visoko kvalifikovanu radnu snagu, posebni uslovi. Do skora je bila 1,5 prosečna plata, sada je minimalna 1 prosečna plata, doktorat nauka, uglavnom negde je dovoljan i fakultet sa 10 godina radnog iskustva, negde sa 6, ali ti uslovi su dramatično veći. Tada možete spojiti porodicu odmah kada vi dobijete, ali kažem, u 90% slučajeva nakon godine dana stičete pravo da podnesete zahtev, da podnesete spajanje porodice. Tako da, osnivanje firme u Sloveniji, jedan težak posao, jedan mukotrpan posao,
Da li vredi platiti uslužnu nekoj firmi ako nemate vremena, imate para? Da. Da li vredi mnogo to platiti, tipa 50.000 evra? Apsolutno ne. Sve to možete uraditi sami u iPass-u i sa nekim od knjigovođa u Ljubljani, Mariboru, Koperu, zavisi koji grad izaberete. Uradit će vam to za 500 do 1000 evra sve. Imaćete mnogo drndanja i maltretiranja, ali kažem, moguće je registrovati. Ono što nije moguće je da se odmah tu zaposlite, jer je moja firma, ja ću zaposliti sebe kao u Srbiji. Nema toga ništa. Znači, nakon toga morate dokazati operativnost firme, rekao sam koja su to 3 uslova. Ovo slobodno detaljno pročitajte i pitajte te koji nude to uslužno, jer ovo su uslovi države Slovenije, ovo nema veze sa firmama. I kada dokažete da je firma sposobna da zaposli stranca, da je operativna, onda potpada po zakonu o strancima i zakonu o zapošljavanju, gde mora proći trg dela i gde mora dobiti dozvolu ESS, onoga što smo u prethodnom videu pregledali, znači njihovu dozvolu da sme zaposliti stranca, a onda vi imate pravo izbora gde će vas opet pitati zašto je taj vaš stranac baš najbolji za to radno mesto i tako dalje. Znači, jedna ozbiljna kontrola koja se tamo sprovodi da biste zaposlili stranca. Tako da, zaključak je, brzinski ću ja osnovati firmu, zaposliti sebe i dobiti papire. Ako mene pitate, pada u vodu. Tako da, dobro se informišite. Sada ćemo u ovom drugom delu, skočit ću na iPass, ubacit ću taj video, idemo da pogledamo iPass, idemo da vidite gde se radi osnivanje, šta je potrebno, koje vrste postoje, znači samostalni preduzetnik, DO, višečlani DO i tako dalje. Da, i ona je još jedna zanimljiva stvar, to je skupit će se nas 5, pa ćemo osnovati DO, daćemo svi, ne znam, po 1000-1500 evra. Super, samo jedan može dobiti dozvolu na osnovu jedne firme. Opet ograničenje. Tako da, dosetili su se oni svega čega smo se mi setili kako da brzinski nešto dobijemo, tako da nema od tog posla ništa. Mora se ići pravim putem zaposlenja, putem referenci, iskreno, i kako vreme prolazi, vaša prava i privilegije se šire i Slovenci tu su onako neumoljivi i nemilosrdni, kako prema sebi, tako i prema strancima, samo što strancima to teže pada. Eto, idemo na iPass, pa završavamo polako i ovaj 3. video. iPass. Evo nas na sajtu iPassa, dakle www.ipass.si, odnosno .si što bi Slovenci rekli, pika je tačka, i ono što je ovde dobro je da imate varijantu i na engleskom, sve je dostupno na engleskom, online registri, finansijski podaci, započinjanje biznisa i tako dalje. Company registration, i imate ovde bukvalno sve upute kako da registrujete kompaniju. Dakle, ne treba vam posrednik ako znate engleski, ako ste mladi, imate vremena i minimalno, recimo, završen fakultet, zašto bi vam trebao posrednik. I imate deo gde kažu how can non-EU nationals start a business in Slovenija. To je deo za nas. Mi smo i ne EU. Ok, bukvalno detaljna procedura da li ćete DO, odnosno LLC, ili ćete SP. Troškovi ako idete preko spot točke, oni imaju, dakle, sve se radi elektronski, 0 eura će vas koštati i sva ova papirologija koja je naravno potrebna. Predlažem vam da detaljno prođete ovaj deo, pročitate i vidjet ćete da onako, procedura je dosta zahtevna, traži se dosta papira, što je razumljivo jer oni za strane državljane traže detaljne provere. Dakle, možete osnovati firmu, ali zaposliti sebe brzinski u toj firmi, to je nemoguća misija. Tako da nemojte džabe trošiti vreme i resurse, imate ona 3 načina da biste dokazali da je firma operativna, kažem opet, to je na vama. Da li imate neki interes, da li vidite tu interes, to morate sami. Generalno, rekao sam vam, ovo je način, ovo je put. Online registri, pretrage i tako dalje, sve to možete raditi ovde, u ovom delu identično kao naš APR.
ovo vam je manje bitno, to su već postojeće, ali starting a business, company registration i, kažem, ovaj put za vas. Imate englesku varijantu, imate na slovenačkom, verovatno ćete svi uzeti engleski i krenete u iščitavanje uslova. Dobro se informišite, kažem, posebno ovdje imaju i samostalni preduzetnik i deo, možete proći, evo ih, procedure, na koji način, šta, detaljno sve ispisano i pojašnjeno. Evo ga upravo onaj minimalni osnivački kapital koji se kasnije može koristiti, znači on nije klasičan osnivački kapital koji ostaje zarobljen, nego kao kod nas, nego može biti iskorišćen kada firma počne da radi, može biti iskorišćen. Ono što Slovenci dozvoljavaju je virtualna adresa, dosta toga, sve se radi elektronski, naravno to su sjajne prednosti, ali kažem, dobro se informišite pre nego što krenete u proceduru, da ne bi bilo da ste uzaludno sve radili. Spot.gov.si je upravo sa ovim procedurama koje služe da pojasni ljudima koji žele da osnuju firmu, bilo da su domaći ili stranci, oni tu zaista ne prave razliku s tim što, kažem, brdo dokumentacije imaju stranci, domaći građani samo sa ličnom kartom. Eto, ukratko to je to, neću praviti odjavni deo, nadam se da sam vam i u ovome pomogao, zapratite kanal, sve ideje, pitanja, šta god imate, vrlo su dobrodošla, gledam da vam budem koristan i da pomognem koliko god to mogu ljudima koji su odlučili da putuju za Sloveniju. Do sledećeg videa, veliki pozdrav!